vale ba Phaphatha ba fihlile no kastela se sengwe di tlo bua bjanong a re yeng banna Vuga baba, so Imali. Vuga baba, so Imali. Le ngoma yadale ya trenda nemali yakhithwa yapendwa la ikasisinvesta ngeplani uyinkomo sinvesta ngefuyo usharing ibheka kayi-1 angithande ngimkhiphe ngimthengele ipizza sinosukza somosha kakhulu SKOPO ngathuza kakhulu bine netoretsetsa mola ikazivayusa faka mafura re mapara re sebetsa fura nnana ka re bitsetsa kgopa Nyoko bathi mina ngikholile relaxa baby girl bro phaki koloi left sit kya hawo bare nyoko bathi mina ngiphethisaka awungitshele wena uthanda tshela mina wena uthanda ngizokuthatha ngikubeke my love bangibiza ngoma 1000 bathi thatha na 1000 bathi hlola ngama window lene yase team Phaphatha Yena mphalala ba re ke SKOPO sa Africa yena mphalala ba re ke Sedukza Nation re skimile zamano la ba re ke mang bogane epi go kwa ga Fontaine utlwa ra di jala bjanong jala bongane ya re fitlile ka Speak Prostane re tlo le betha re skimile Vuga baba so Imali Vuga baba so Imali Vuga baba so Imali Vuga baba so Imali